итлер туралган квадрат белән. Бу нинди ит була? Сир ите. Ага. Бәрәңгене шушай турала. Толстый ит турала. Полукруглый. Суган тоже квадратный ит турала. Бuna itni birinchi sloy solamiz it. Анда мой салдыгызмы? Азыракына куймасын үшін май салдық. Мой подсолнечный масло. Запеканка буламыз. Кім бар майы? Біздің повар Шанзиля. Тұзын азыракына себебіз бар. Себеткіне. Бәрәңгі түземіз. Шо кисеклі бәрәңгі бар, не? Соғаны сосақтарлап бірінші. Аштырсын. Ет янында соған болса тәмі бұла. Яран бір кадр. Шпай тізіп шығарыз, ет, бәрәңгі, соған, дәфлі. Соғанны үстіне соға бітіреміз. Тұз себебіз үстіне. Қара бұрыш ма? Қара бұрыш себебіз. Бұрыш себебіз. Қадармен. Әйтәлтігі неше кіл үстіне гіна? Үстіне қырабыз. Тәмлі башылайын олуға. Bismillahirrahmanirrahim деп тәмлі басын деп пішкәріз еді. Барсында кіріп тұрасың. Әйе. Неше грамм бұлайын да? 200 грамм бар. 200 грамм бұлайын? 150 грамм сенің. Şu bütünüse kırı bitirmeye teyir. Ayma? 200. Şu şama bərəngənin ite oxu işləyib dirəkdir. Qurub pişmey bərəngə. İt bilən sır arasında bərəngə nasıl pişmey təmənləyəm. Şöyle silip çorkadan çıkarmak gerek. Sığırından. Uşaqlara. Hazır. Üstüne indi. Aha, mayonez. Mayonez sileriz. Mayonez neşe yapar? 67. 67% mayonezini sileriz. Nasıl içine fransızda? Mayonez ne diye yarayır? Вот. Именно көп mayonez алырға. Неше? Güzel duyulan şeyler mi? Ne? Buna kadar yeter şunu. Qoplағанша? Қолақ bile етіп шығарамыз. Қазірек күні. Жеңілірек. Аша жеңілшегіне саламыз майонезді. Қолақ бұдан жейбіз мәшін өттірі. Қазірек кереген. Şimdi temlikle bərəngə bilen sır bilen zapeklanka kırıp pişirelim. Sonra
Gitmesin için. Parları içinde kalır. Yumuşaklayın. Parları parga piştirişim mi? Bunun seni içinde toplansın. Buna yoldıra koyalım yapsa. Bey balay ne kilsen mi buna bayıttır? Yok. Balay tırayı bunu. Buna balay tırayı. Yara bir şey olsa aynı. Ana şuna kaplan ha. Ben de kaplarsan. Ana şuna kıyıların kaplılar. Ana şuna kıyıların kaplana sağlam. Bittik. Bismillahirrahmanirrahim. Bir saat kapıyoruz. Bir saat yapıyoruz. Neçe gradusda pişadigan bu? 200'de. 180 değil mi? Buna 4'e koydun mu? 4'e koyduk aynen. 4'e koydum. Neçe saat bulayını bunda pişer? 1 saat. 1 saat. 1 saat değil mi? O, temizler killer, şep. Nam nam. Запеканка pişti bizden. Все.